Pemirsa nyanggre libur Natal mewah tahun baru Nataru, PT ASDP Indonesia Ferry Persero, saya nincapang ayah-ayahan operasional lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Sangkaning ketarke pacang wenten penincapan wilayah kendaraan, pengelola layanan penyeberangan antar pulau puniki ngemargiang usaha sani becik, sejroning mastikayang parikrama penyeberangan memargi antar selami periode puncak mobilitas parikrama. Corporate Secretary ASDP Selvi Arifin Mausang jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk nyiagayang 57 kapal mewah 16 dermaga sejroning ngarepin panincapan penumpang. Rumasuk kapal ageng sani kasiagayang inggih punike KMP Jatran 2. Kapal puniki preside muat kantos 100 kendaraan. Satios punike ketiga kapal pacang kawawin sajroning nincapang ayah-ayahan selami libur Nataru. Anggandane taler nincapang sistem tiket online verisi miwah ngemargiang delaying sistem nguratiang lalu lintas nuju pelabuhan. Kanan inucap pinaka usaha mastikayang ayah-ayahan memargi antar. Puncak arus mudik ketarke pacang kerasayang ring tanggal kalidase kantos 21 Desember miwah ring tanggal 24 Desember warse kali tali 24. Ngenenin indik arus balik ketarke ring tanggal 29 kantos 3 Desember warsa kali tali 24 mewah ring tanggal siki Januari kali tali selai. Indik jadwal keberangkatan kemargiang fleksibel oleh Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Ring pelabuhan Ketapang kuentenan parkir jembar nyani presiden medaging siut lungatak pitung dase kendaraan alit. Fasilitas sane kawawahin minekadi 6 likur loket 100 dase kamera pengawas CCTV mewah posko kesehatan. Satios punike ring pelabuhan Gilimanuk sane mangkin madue kapasitas parkir antuk siut 300 sasur kendaraan alit, siongolas loket ulung dase pitu CCTV miwah dermaga LCM anyar, sane presiden nincapang daya tampung kendaraan. Surya Dharma Nguningayang.